Mutegeri wa Meru TV karibu sana kile kichunjike tu kia BL kia bubango ya turinge eme of course ngukwirite ngichoka antichoka ndininka lakini muringe okwo mbicha akuona ni mugeni okwa mapema sana sikutaka hiyo ankwenda atwambire kwa Endramros karibuni sana kile bubango ya turinge eme ni wambeta muthoni wa KIRIAMANA Jumatano ya mbere kana tukwembere mweri wa ena mwakene turiyo 2026 bara benge bechirwa ari therere ntukuyorongo ntamenya kithiro gukira kwari ruorongo kana gukira akwaria urongo hinya Biblia ni wete don't lie lakini nende sisi ni kina nani ukia kwithira kwene kinya ntukumwa kene yo twithikire kwari urongo anyway karibuni sana akiri mubango yetu ringe meni wambeta muthoni wa KIRIAMANA atwarire kiri mitandao yetu yo kinyanire Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya kenda weta na mbere na kuthoma na kumenya mantu nkuruki yaraya kwege wenda kinya uni yara yambegie ndina mugeni mutambone nkurire ni uthio umenyeretie kuona sana lakini mubango ne yaturinge eme au kiri kumurika mangatheti utamona right inquiry uma petikiria amwate ugeni sasa mupiga wangu picha urenda ngwata mugeni okwatia ugeni because anyway kama wadogeni atokethie na atwira ni atiagwita kana ni mbie yirire ki mubango yetu ringe karibu sana musimba asante sana mbesese yey ogana ntuko the fool's day gwari fool's day kunende ukiawitike mantire ndo kwa iro ruari kinyori girothimo kinyori girothimo wa irwa I love you nyorongo ugetekia sana kwanza Alex yakwira ni avoid that inyoga kuthira kaba gito kunura nkoro ruari avoid that tafadhali karibu sana asante sana niboga sana muretheria wa Meru TV nkeregera uri na kakita gakega intuko ya naru ya kwairanire ndi naru tuteboa iria batu turi antu bauma manatia na kiri jare ya kwangu eteka ngatheti ya The Standard karibu sana ni nduwe na atio ugita naru ade narua naru toja kumurika waamwire kuliunga mpamwira kuliunga basi Waswahili wakasema mgeni akija mgeni njoo mwenyeji apone very nice yes. Very important kuna yeah. Ndio kwera nkale mako ya mubango ine turinge ime heyo menyo mwenyeji amepona mgeni kaja mwenyeji kapona ni kweli mgeni kidharimo ni utunga kwetu lakini kwe mweni uratura wawe yam wethira okaribisho kana watu weni tia wari kidharimo wowe nyumbe une tharimwe antu batharimwe batharimwe atuye na tukenye yani ugatika bidoi watie itharimo alafu nende wetore yako watu ogeni ukairo noti okinya kinyila teri makinyo yaku we no wetoka rega kugwatu ogeni nukuona yaga na wati madhara na gwetu ejere ruki urona ga watu tiene itharimo kana wantu kinya kinyira nara ngabutikira rana kukwenda nimbio kwenda no tirona igasai ito mwanki nimbio kwenda nikwenda appreciation ira na ndibo kongwa tokeni boy kanda igwandanga karibu sana ni igwandanga nira ura na ndoko kwa tokeni uko na atikenete nkorone kinyari no tira wethira twana tukumisbill around you kwe una ndoko na nje ntikwe woreta kwa mtu uliunga kana kaya kinyako kinya kiongo ngakuna nariwo kuliongeta ute kuite kinyaka thati eno bakunyangina tekea uni gwata ngatheti ya The Daily Nation ndeti yari kwira mutegeri wa Meru TV kira kingatheti ne ya The Daily Nation na bondi bondi yo ngatheti ya The Daily Nation ambicherere ya uni ya Mohamed Amin uranende ni munene wa DCI na kwena ndona kathomba chingatheti ya The Daily Nation of course ruonoro Amin etwarona page ya ithanthatu kana karatasi ne gatutandatu kangatheti ya The Daily Nation karatasi ne okaka The Daily Nation karatasi ne kai 10 kaina ruono rwa gitumi kira rwangirwa kithomo rwa TSC rukumba kuthira rukibuthiria arimu ochunkuni na page 7 na ruono rwa Johnson Sakaja gavana wa county Nairobi Saka yule mjamaa wa Mandimpo the Dimple ni gavana the cute guy hiyo ni umesema
then Dimpo ngai naromba kwithira agichuweta guchoke biuri na raura akiri nyumba ya Senate lakini atombere kwithira agita senators bomera na bwo nende warrant of arrest ni niti akenda saka jomba kwithira agichwana nwe unyo kwa unyo moja kwa moja na rombe kwithira agichitha lakini nende saka jara gwire hiyo ni kipindi otebure yao hiyo ni kipindi re karibu sana ni bibi ngatheti ne The Standard kiri ngatheti ya The Standard ndiriona ujo ni we kari mureithiri wa Meru TV na yetu ambere itina mantu ja gas ujora tomete kuthira tugitonya siasa ineri kuri na wira ni bura twererwe ngasi ya 300 tukarifira ya ngasi wari ngama chabu kona ngiri ogwe ngasi ni wiki mwaka mantu ya ngasi na wachokerwe balance ogo mtu monganto boga tuteo tanku kairo tuteta kaire nkone kaire ngasi maana tatu no kumenya no kurua ni okethere no wake ni onyama no unafanya kila kitu 300 pekee ina tuko metumera buru inete dira after 2 weeks when ina ante ko 300 no kora kata kantantekira kwe kamim kaire kuira kaina kankasi kakaria kara kantantekira tora sasa hii ndio ya 300 Turira tuchoke makarene. Turira tuchoke makarene na nde uchumi bora yitiri kwethira kuri na disagreement between the government na baba ba rutererwa Saudi bari meta Saudi Aramco. Iro kono tokona na njirenda ja kire penchi ya inya. Ku akenya iwe bati gweta na mbere kukasa miguto. Yes. No ntubando mambo ni mengi masandio machache kwina mtu tonere akiro ngi adire endera muri moja mukingo yo ethera yugitamba muno amura ntomurume gware kiongozi chume no customer chibi no ntumuri moja mukingo yo yokumata nende nya batu akenya itu kasakase michibi no ntu teko seu very nice karatazi ne katolika ngatheti ya The Daily Nation kaina rono rwegie gikomba kumomorwa kwina ringi biashara barabara nga biashara ntirere che gikomba ikirombere kwithira gikimomorwa na biashara bengi bara batiba tena ndo akuritira biashara chiona muno idea bairatu lakini kuringana na buranga theti yandiki gwetwika ibanenkeri notice kumba kwithira bakie babela no tugwetwika agikomba anaraki aki na narakire na amwe ika yaki akwina miuki ya ruwe ente kumenya kithira ni umaka na kithira ni excuse era thirikari kumba kwithira igitumira na kuririkana nende thirikari riwa kikwenda waka amondan thoko ya gikomba ntamenya kithira bagaka kana kithira bataka menya serikali ni ile ira ya mawira ne kithumba lakini ukinyaniria ni kidogo akuringana na nchamba iko tombani Facebook Mwangi urani we chairman wa thoko ya gikomba ari waringi biashara bagikomba baraba momoreri ibo meto kwithira bakie wa notice na bathama na bonu araba bakathambira na araba geta bake tutu store kugwata gwatela ambere ya thoko yumba kwithira igiakwa of course kwina baraba baitikiririe baraba thamire baraba ono ntubuni serious na kwina baraba nya akinya twigite uru ruinge muno baratu go watu ukiambi kwinya muntu era wambiti nejete murume atete wagete rakone kiya nende kwina baraba rero bakamomorero thoko ikamomorwa ikatherwa betera mwanka bone kitheru nende bau ibo bakwira thaiba kiwa intobio abie nyangwa intobio bithukangitwe batina arakwita lakini kwina baraba omire bathi atira mawatho ya thirikari na igombe kwithira bakithama but in all that antewete kiethira kwa bati kumumura kiethira bati mekite sure antu bothe bakumba kwithira bakithama kinya kithira kwa na eviction kana iberi bathame ni bati kwire ntukumbuke munajua kesho ama kesho kutwa ka serious leo tuyete kumumura lakini ende biashara wengi bati beta la hasara bangi baba ingi bakurira nto maybe ao ni omuchiari aromba kuthirwa agita fees ya mwana we baba ingi ni obaromba kuthirwa bakiri miri au and all of a sudden intobio biko inethera antu ibakumia mutwe thirikari ni batere gutegera mantu jamuna rithoria kiao lakini no kuona kwa ile ithora kiao thirikari na nimene tukari thirikari kintu kina no kwenda kwa ile ithora kiao mwari thirikari Trigari no. Idi serikali ora serikali gan. Serikali gan. Ote serikali. Sasa serikali gan nende urenda ruto yago kwa gutego wa inga. Akwigirwe kiao no tugikuti me ari enchambe gwita Andrew Mwangi. Urano mo biashara ariwa I follow the rules because I did not want to loot my goods. So I moved them yesterday and kept them safe. Gimiro ariwa uninda thiatirire mawatho. Yes. Na ndonto taenda into byako biba kwithira bikithukanga. Uri ariwa na thamiri into biawe na nende bi safe na arabire bangi bothe baringi thiatira mantu ja kana bari thiatira Andrew Mwangi umenya thia batikithira bakirira. Ngiringa thiti ne ku page 2. Kiringa thiti ya kwa page 2
iro gono kumbeta kwethirwa ke quote in your first page among the Daily Nation arimo ibakurira arimo baraba thithie bareketie beterete mbecha chao chia pension baraba reketie retirement baraba ojete retirement na bariuga arimo baba bariuga a total of 3,224 teachers. Barabedrito bake berete karita watia. Barabarekite baritaite kana miaka yoyo kuruta ngoyo beti kwethira giki. In between 2024 and 2026 batura makothora bakiona pension. Na umenye na ukimenya nuko na ntoethera bomba kwethira bandiki thirikari. Binya bagite pension ciono bati ukarande na wabathikire boya nontu kwembeche bethera bagito omweri achia pension cherita retirement wa bakanenkire ndira barikia ku retire akwina ngachia mendiko ngambi watire watima mbeche yes watima mbeche lechonde bawitu mbeche nyingi nendira mtu aritaya nare uchiona no bakwithira gichitalira asara yes nande baba ingi baku complain mono alimu na bariuka commission ya TSC ni batere kwithirwa ikifuatiria mantu chao nuntu ikinya baraba kwithirwa iba achiari kana tuge arimu baria bakuite kuri na benefit kin next of kins now those next of kin bageta kurara mikambeje chiao baretua the money so that they can be bariro beneficiary of deceased teachers are being asked to part with the money before assessing the benefit. But why ne non tu bati kunenkanida mbecha kendo nenkiro mbecha apana eo ni haki ya mtu imbecha rutete gwekite gututigi na ndikete kwereweka kethira thirikari gukugere kurega na mbecha ici ntu ina alimu bongo barabaritaite baritwa the first payslip yao ira bombere kuthora bakiona the first time bakwandikwa na karatasi ne ukatwire kaka nyariritie family ira yombere kuthora iriuga mwana wao nombere kuthora akioragwa ito convey kana ngari musafara jwa CS Duale na ni arana de bakoria bakomba kuthirwa bakiuga ni family kuma Trans Nzoia bariuga mwana ocho mbere kuthirwa akiuragirwa kiri accident kagita karia musafara jwa CS Duale jwa kurukaga na bariuga na ndibo mbete kuthirwa ko baremeto ko muthikano toba wagibwa munda au kagita ni ko ni bakwaria mantuja kiricho mass grave suspect bombete kodoro bage kinidwa arade DCI Mohamed Amin augete anto 130,000 kirie kanare mwe ya mirongo ethatu 130,000 nibo mbere kodoro bakire wakenda bakanenka kenda kukuthika 33 find bodies in Kericho ile itakumenyekana ina chumbe kodori yes wow karatasi nikaza ngatheti ya The Daily Nation nukurikana Raila Odinga ndira kwire kuri uku gwatwikire na nenkanirite wila kawa warenda kuthikwa within 72 hours right akona mubunge mubunge awete wagikwa nyakwa atikwenda kuthikwa gicigo ne mbunge kiawe enda kuthikwa ome ya gicigo mbunge kiawe alimenyekana ya mubunge wa Kalou ni Kalou ujikene ya David Kiraha sasa hizi majina unitomba kwirumangana augete wakwa na of which narakwire atikwenda kuthikwa aimo ya wete akwa gakuthikwa gicigo ne mbunge kiawe nao makao manarakwire nende will yawe andikete ni onende kundubetrwa atubage gicigo mbunge kiawe bari uri biure ni atiana na tusavete kuma 2013 aimo mbunge wetu lakini nende ndere akwa tutienjoy the privileges acha kumba kwithira twimuthika kuna nde kwena biure bigukira bikwa rise atikethira katare kuma gicigo mbunge kiu kana nontu ni gitumia wire atikwenda kuthikwa gicigo ne mbunge kiu kiawe ndiria agakwa no of course na rombere kwithira agikwa akaratasi no katwika tothatu kaina rono rwegie chiure bire biuretwe abiegie twana tunini kana twana tunini tukwita infant bodies ira chumbe tukwithira achikia missing dikira ndukona chibitari management ya Nyamira County Referral Hospital ni irungura kubithirwa chunkoni nontu boa akura kwa miri ya twana 21 ira yombere kwithira igitwa mochari na yeta ethikwa kutina official records kana kutina maratathi ya
kuona ni miri ni tikiriti kumba kwithira ikithikwa. Director of investigation Mohamed Amin wora kuritaya. Awete chukuru chibitari ronania a 46 infant ibombere kwithira abagikwa na ibe ikiro mochari lakini uti barua kinyaire kuikomba kwithira ikionania atiri na ire bombere kwithira bakithikwa na ne atatwana tutombere kwithira tukithika thikwa bobo yete kinyanyuma ekomba kwithira kuirekana kwina Meru 33 bodies terecha kiricho ira yombere kwithira ikithikurwa agwitwika ithiki kiutate na watho egwitwika gatika Meru apart from that 3 bodies ira Meru full akwina ichunji bingi bya mwire ichunji bitandatu ende kuthiki that 3 bodies na 6 body parts na araura kirima kaburini cemetery accounting ya Kericho bubu amenyekanire March mweri muthiru tariki 30 kwina court order iranende ya nenkaniri kenda kwa rutha chibitari ewe ya Nyamira yomba kwithira ikithika only 13 unclaimed bodies. Unclaimed bodies ni merira mtu na ikure chibitari maybe aringi nyinga ari takwira no we kwina merira mtu akokoro no njereni ya gwikwa na atirona mtu bawo iune ndeba nenkeri ruthero kuthika Meru 13 akira na unclaimed bodies na Meru 13 yari 8 adults kana tubane ne batandatu kana kamwe kana one child menya child kamtu kakura kidogo na twana tunini brother fetus tuthatu na twele twe twins turatwachiari tutikinyetie gita lakini kuraire kumbuka ate Meru 33 na 6 body part nyo Meru yombere kwithira ikithikwa investigation kana chunkuni probe tukwithira bukibwithwa burionania 25 itwana child. What? Only 4 ki 25 ba twana tunaki ibo bombete kwithira bara listine ira ya bara betkiritwe bomba kwithira abakithikwa kunende ekwina 21 twana 21 infant bara nendi bara counted for bati kumenyekana ibana ene atabathika thikirwe kana nuu anenkanire rutha rokumba kwithira bakithikwa lakini kulingana na court ndio riwa yetikirite Meru 13 ake yomba kwithira ikithikwa right. Yes. Page ya inya ya ngatheti ya The Daily Nation ina rono rwa bura ndiguri ya Kenya itete na mbere na kumba kwithira ikiromba marando unendere kiri page ya inya ya Daily Nation kuri na rugono rya ra page that kire The Standard aria lawyer wa Tuju eji nyuma ya kwithirwa ake ora wari former cabinet secretary Rafael Tuju kwithirwa aki kwa kire high court deu nandi lawyer wawe no mirite na reta ira kuga orders to block his prosecution na iketie na ukafikiri siwe tumeta eka are kana na kesi we bakwithirwa ikifile lawyer we na regete na ukamatuja udakete atekwetekanira okay apenje ni ya ngatheti ya The Daily Nation ina runurwa marando ya nthiguri ya Kenya ayombete kwithira ikioya nao jikana twine randura totaling to 1.2 trillion na kuririkana kire marando ya yombete kwithira ya irombwa 12.8 trillion imarando ya yombete kwithira ya kirombwa ki aundene. Yes. Ya dene apa Kenya tu bando yo marando yombete kwithira ya kirombwa 5.8 trillion ni rando rombi na foreign ndichiao ndiguruchiao me na mbecha ndene ndikuitwika kuringana na National Treasury bariwa kinyanyuma kwithira tuna marando ya yothe obando itukomba kwithira to face some challenges no tu hatuna pesa ugache mbecha chonde ko bichi tarutere rwiko page 4 ya ngatheti kwiriga page 4 ya ngatheti kwa nira tukombete kwithira tukiona in the front page ya mantuja a Kenya guchoka kutumira nko kairi na mimi kwa tumaira jenzi ndio wao nyinyi sasa tutimenyerete batu jenzi barama yako na jenzi baraba kura bara twilight lakini ndaira kuona utera tukorwa millennials kama wewe ni jenzi wethera wewe jenzi kana jenzi kama mama jenzi kethera bando no weke inch nini ke miaka ya guchara ya gutuka jenzi yo bando gakura we jenzi yes sasa anjenzi manende baraba bankunyu bakarua nanko bariare Barero Kenya bageta na mbere na go but they will still wait for long a time kana bakara kitaka kanene bagetera gas iji ya bei rahisi chomba lakini kenda ona kinya wa siasa baturongo achia haona ina ngasi ya chiringi mana tatu yare weta kuma
kenda staki ndekwenda kuthura atiri yani kwe kinyamo siasa mpika kwa kaita kamwe ya romba siasa Meru araua athurwa akekira flyover ego kwatani thigitembene stage gakoromone mini kwa kulukaira igoro bwetete gakoromone flyover kuma gitembene imagine uitete flyover kuma au gitembene ni ori au kweta wakwandambe ingo kuona flyover ne bwitete endo cross mwanka wete okinye gakoromone flyover no amenye kwena barabete kirina bamuringira kura good luck atombere kwithira ikuruka lakini pia sisi wa Kenya ngasi ya 300 ina yari kuma ngazi ya 300 ibetikirie kauma indi thaichi they will cry kwa sababu there is disagreement between the government and Saudi Arabian ni baba mbega kwethera bakia in charge now ino maguta jaumaga na most Kenya batu ito bakodra tokigura petroleum outside from Saudi Arabia of which Kenya we can do that, we can produce our own. I don't know why arana nde wandai urwethera ari CS wa mainya ombete kwethera akiuga akiaria mbere ya Senate ya Kenya ni kumba kuthirwa ikiona etawatia korega kuigano katikati ya thirikari na Saudi Aramco barapomba kuthirwa bakireta mantu jauja petroleum kana mantu ja kufuel ja gas CCU na aija riuga ikwethirwa kuri na memorandum yombere kwethirwa ikiarirwa na yaraga igukurukizwa bwega na ndikia kuga thirikari kana Kenya bageta na mbere na ku neema ya Murungu gutumira tunko na makara lakini hapo ninaona business tenga sema na tatu kwenda nikifanya mambo zangu ni mix maji ni nini hapa pale hapa kule mbore terembure ngasi ni ya 300 mtakubali urikana fertilizer ya alikwera ya rawindalo nikifanya mahesabu zangu hapa na pale babu akimbore terengasi mbore hii ni ya 300 bokaura teo mtanunua vile tu itakuwa na bote yo mbatata wanapenda vitu cheap na bote yo mbatata bobiranga ngubwenderia na ndira kuite tugagutetera mtigo kureta interview cheap kwina muntu ndonere gikomba ai post mutandao nayo wakulukira gikombo tu kwatuma na mtu amwira na kwende mauta akurua na mutungi na bei rahisi ile bei ya jioni pesa ngapi 1500 amukundi ya kumbe kiboyo kezili aregoro lakini ndene ile wewe wikili I tell you kwa Kenya biashara nyingine unge aitaura TV ikiri kiratasi kiraka black ikiloba okeiti ageta kukinya nyumba mambo ni tofauti karatazi neka tutano kapenji kangatheti ya Daily Nation orira angasi kuirwa mantu jangasi nende kinya mauria mauta kana mauta igukurikana gukethera kuri na hike kaya kana spike ya mauta ya ngari kana petroli ya ngari na bone kuringana kinya gatheti ya last week yona na kia Queen petrol stations imwe mauta yombete kana petroli ya ngari ayombete kwethera ikithira lakini kuringana na opia wandani au atika ya thirika bakwenda kuika baingilite kenda bomba kwethera bagitia amari kune nde opia wandani akiunga maulu na raura kiri Senate na raugire kwina angwataniro ira yombere kwethera bakio thirikari ya Kenya aita one government to government thirikari bakaika ba sign contract na another thirikari bakenda kumba kwethera baitira mantu iyo kinyanira kwina ndiguru kwina 3 international oil companies ira chumba kwithira chiki supply mauta ngari kana oil au ndigurune ya Kenya bali wanendi either tuichonka chombe kwithira chigitikiro ku source onaraba ka source bareto source o me ndiguru chia onaraba geta ku source petrol station kana mauta ichitikiretwe ki contract yote no ba signire bairana nendi bubati kwita ku source discount bubati kwita ku source ndigurune bote bati kwita ku source kwende arugire betikirete kwita source everywhere akiendera mauta yo kwamba kuthira igithikirwa au ntigurune ya Kenya kana ya kwamba kuthira kithiatira birabo mba kuthira bakiailia kiri weekend uguri bwa mauta onige karatasi ne katutano itukombeta kuthira tukikorogono ru kuma kiri kata Daily Nation rwa sakaja na mantuja Senate ndo katika tekawe na Senate ara orani COG Chairman Hamed Abdullahi au getewe na ugetewe kugwata kwa sakaje is not an enough reason ya kugatina regere gutambere ya
Senate. Saka Januari wewe ilikuwa kipindi. Hiyo yari movie. In fact don't like I wanamtetea. Of course bakamutetera no ntuno mo na ibondi ba ibaichina raba trima na by the end of the day bachokaniria mitwe. Batungana. Karatu sine gato tatu ngakathithie the Daily Nation ina rono rwegie Director of Criminal Investigations Director Mohamed Amin uranendi arekitio kinya retirement kwetu kamba ithe contract yawe irombete kwithira kisaini ya miaka ile iriwari kuthira kune ndiriwari no tukeke mwicho kwithira ario bichine na kuririkana kwina magamba ya mengi mno ya productions ya mburagano yaratumbete kwithira kirikia aiwa ya kiricho na yange nyama ingi no menye kinya nyuma yawe kwithira yari au yatemwa yatio mwitikiri kana mtichithira ya mwitikiria oba kwithira akiamba kuthirania yo mbere unende aritaya kumtura kayukia predecessor kana uraka ya nyuma yawe akethira aina aita au Onige karatasi ni ngatuta nsato ni mantu jake combat traders bakiugani batigi bari stranded kana ibakwaga na abageta na intobia lakini wabaterera bathami bari ya nyuma ya kwirwa they move out ibera ibageti na abageta na intobia nare mu akenya atwendete thina mno unaona ile ya nataka problem nataka shinda kithiri berero bathamu na ibakona thirikari ya ichezi buriro nyumba kama morerwa bari ari akuthama tika momoro bweku simu na matu kwenda at least utachikire thinene intobia kubithirwa na utiwote na kwenderia a page 8 tukitanga na mpwe ya ngatheti ya The Daily Nation ina rono wa Kalonzo Musyoka nende na rombere kwithira iriro Kalonzo cases Ruto allies in his political backyard siasa no gachite na mbere akunda kwithira achikire urande gurune ya Kenya na Kenya county ne jetu no ndunuko na Kenya county ya Meru no gachite na mbere na kumba kwithira achiwa tamongi kunende mutongeri wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka muthenya yogoro na rombere kwithira aitangasa ndwa akira ntubara abati ubugwata mbaru bara bakuthia tarais Ruto akiuga atiririwe anterechia ukambani irutere rwawe kune ndote mtu abati kuyakiwa ngongongongo kethira we muwi ngongongo bati kuwa ngongongo ukiweta weta Kalonzo kuende naratangasire vita katika kawe na diatiba rais Ruto akiwa atiriri antuba rais William Ruto kana ba William Ruto bariwa antuba baruto batina agenda ngwichio batikana manifesto ngwichio ikwari yake bakirumana ende wari watiti yari kumba kwethera kirumana arenda kwaria mantera yatuma nthiguri ya Kenya yithire igichinjia akiromba athi ati baba mugwate mbaru na akibera nende ora tukuchiwita ita agomba kwethera kiumira na bere wanaenda wapi onige karatasi ka mugwanja Parliament approves Safaricom sale despite ongoing court case. Nantu ni mengi Kenya, si ndio? Parliament ningo tinyanya abunge barombere kwethira bayikurukia. Yes, ibarombere kwethirwa muthenya jwegoro, ibarombere kwethirwa bakitekeria sales cia iria cia Safaricom kinya nyuma ya igambarira ri kotini. Lakini umwe wa MP so kumanyikana ta Caroli Omodi na reganite ne untubu au akethera ni untubu ri bwenderete kotini na ne gambare kotini ite batere kwethirwa rike kurukua ketheri mantu ja kuthithika kotini bado ite in the possession ya kwethirwa parliament ikikurukia untubu as per the constitution. Yes, atakaratasi ne kai 10 ekakathithie ya The Daily Nation skiza na wone twina thinantu iri wono kukwirite rwegie kiama kia TSC kia arimu nende thai bakubwithia scrutiny gichungu kana uchunguni bwa kwana na kenda kuona arimu bara bathomere na batiandiki kuringana na ngatheti iriwa kwina nkuruki ya arimu 3,300 bara ba qualified lakini batona ngui baba inge ibara kinya ba lusire opia uchwa twanya tongono ntubaichwa bati kuona ba mwa kutonya kiri private jobs kwitwira ngui baibongwa ende gukire kana chukuru nyinge ite na arimu bakuitana na bari wanende baichwa number 1 subject ira mtombere kwithira ke specialize na cho ndira bathoma na bara bari ite myake mingi batumbete kwithira bakiandiko ibathomere ndi aukinya miaka 45 above 45 years atiandiki bari tochwa mwarimu wa ambao 45 years na kwina mwana athirite chukuru miaka 27 miaka 20 21 22 kinya baba ina thina nende baibo baguchwa na abantu kumimeteratere kuba kubwithe kenda bethira mimbi bakiona bakabona lakini gwituka the exercise ija kubachwa ibati kuba kuthire kithira April atariki mwanja mwaka ino ya 2026 kuna ndino kumya turi April
by the way happy new month happy new month na mbere thira rogono ro mwicho ndu kwenda kuthoma no ntuma mathaa witanga iri wengie kindi kino mbite kwithira akimeneria nene rigathi gacagua no ntubwa kugwa no ntubura rigathi gacagua mbite kwithira agiclaim sha mutaratara yo kumuri ya sha bra yo mbere kwithira yukiwa ai nayo ni ukweli uthema antu ya kumblast gacagua nga kumblast angoa ngambi sha kama ifanyi kazi itikulitangwe kintu kimwe kiranti kwenda na thirikari yetu ni atiri indira bakwirwa uma bare ro uma bakayuke na emotions mantu kama sha ifanyi kazi twetekirie ni aifanyi twambiririe mitaratara twembe kura ne biuri atiri no tutikurutango tubati kubwithia atana atia kenda utinde witana mbere na kumba kwithire gitatia ikirutango kana sha antu iba kuria lakini ndira wacho weta chibitari ugeato gya kwithira mambo ni tofauti ko wetete kuria mbecha ingi why it's not good unige karatasi gatunana AG no mbito kwethirwa ake defend orani Anthony General Dorcas Oduor na defendete William President wa Nthiguru munene wa Nthiguru William Ruto kuga nete na mbere na kureka ku hold meetings tutame chairman yo religious meetings political meetings na ugete na gwitikaniria na ugebo akiuga eu ni njire mwe ya kutigira Ruto na kumba kwithirwa akireta national unity kana ngwataniro kiria mwana akiria Kenya gutigira antu bonde bakumba kwithirwa bakigwatanira augete na antu bomba kwithirwa baki respect ka bakiagiteo meetings ira Ruto akumba kwithirwa akigita kiri ruterero rwa State House yes okay Ikilu kitendeke ithandatu akinyu metha yili kumba kuthira chiro amakura rungi woti ari tingathitine the standard kiri rogono rungi ni acha area group moves to court to stop housing project kuri na gikundi kimwe kitikite kiri koti kuri na affordable housing igwakwa na I think kile yako kile mantu ja munda jote jwa thirikari okay yes nandi ikundi keke ya community ibogete eu timantu jame kana irukuma rote imo munda jore rutere rwa thika na bogete bapakarungika wakibobu affordable housing itajengwa tu sasa ni serikali Nebaka sana mutegeri wa Meru TV ni wambeta muthoni wa KIRIAMANA arikana gweta na mbere tuthiatira kimitandao yetu yo kinyarire Facebook na kinya YouTube na kinya tuchokire nkatho sana nontu bakona kanya ka ututhiatira the kore mbere kilugite ndeka mwanja kinyu methaile cherukiri akumba kwithira chiro mandene ndekete kora tukomba kwithira tukiwatanira na daktari Fred Mugambi urokuromba gitikia mubunge gicigo mbunge gya Kiania West uya kwithira kwina gicigo mbunge siasa chitu wete monki ya Meru igicigo mbunge gya Kiania West na ino ikorora na wino chigwete monki obwena tukomba kwithira twina Mugambi urokuromba gitiki kya mubunge Kiania West akethira gitwira itumi bya bira kwenda kuromba gitiki bira kuona yawe nwe the best candidate wa gitiki wa gutwika MP Kiania West siasa ne kanithiro no tutetebia 2027 na kinya kethira na kanya gakwariria karibawe bagicigo mbunge gya Kiania West kenda baromba kura na bekira box menya tha ingambanyo ne turi na ini mwari ndika bakugambu mistari urakela mistari sawa to mwari akomba kwithira gitikiria na tukira mutegeri wa Meru TV tukirikia ningira mutegeri wa Meru TV ni ake baiba twetere aspirant wijite atwere tikinya na twereze na njirenda chama tujakarura cha mupango ne chuchu inaretora kwa KATHURE wa MBURUGU yeso kabya mitambo tutrimane ndendekete wetu muthiwe iwogwete ito chokira to mutegeri wa Meru TV